Pozdrav svim ljudima dobre volje, povratak u našu veselu školu. Da, znam da prošli petak nije bilo videa, ali bilo uskrsno vrijeme, pa eto da se malo odmojimo, sumnjam da iko uopće gledao videe, možda je neko. Ali eto, dakle, ako niste pogledali, preporučujem da pogledate ovaj video o Jadranskom moru, jer je ovako dosta zanimljiv i dosta poučan. Ako jeste, onda samo nastavite s gledanjem današnjeg videa. A danas ide na malo povijesne teme. Mislim, bit će donekle i zemljopisa, ali eto, ostanite uz mene. Kao što možete vidjeti iz ove izvrsne karte na hrvatskom jeziku, naša je današnja tema grčko-perzijski ratovi. Oni su trajali 50 godina, od 499. do 449. godine prije Krista. Negdje u 5. stoljeću prije Krista uspjela se nova sila. To je bilo Ahemenidsko-perzijsko carstvo. To je perzijsko carstvo bilo vrlo moćno i vrlo jako. Kako je sad započeo taj rat, svi se pitaju. Evo ovako. Car Darije prvi veliki osvojio je Trakiju i Makedoniju u jugoistočnoj Europi. Osvojili su i Milet. Perzijske vlasti ograničavale su jonsku trgovinu u korist Feničke. S obzirom na to, između 499. i 493. prije Krista dogodila se pobuna jonskih polisa, koji su u pomoć pozvali europske Greke, a odazvali su im se samo polisi Atena i Eretrija s otoka Eubeje. Taj je pokret, možemo ga tako nazvati, predvodio Milet i on je bio izravan povod grčko-perzijskim ratovima. Perzijanci su ustanak ugušili u krvi, ali car Darije iskoristio je pomoć Atene i Eritreje kako bi opravdao napad na Grke. Godine 492. prije Krista poslao je veliku flotu na Grke, ali zaustavila ga je Oluja. Ovdje imate jednu sličicu o početku grčko-perzijskih ratova, pa si zaustavite ako želite. Drugi pohod Darija prvog dogodio se 490. godine. Dakle, 2 godine kasnije. U tom pohodu perzijska vojska iskrcala se u Atici i sukobila se sa Atenjanima u bitci na Maratonskom polju. Grčku vojsku predvodio je Miltijad, a perzijsku logično Darije. Perzijanci su bili mnogobrojni, imali su 100.000 vojnika i 9.000 konjanika, a Grci 9.000 hoplita i 1.000 vojnika iz Plateje. Međutim, Miltijadova izvrsna strategija je bila da oslabi sredinu i pojača krila, opkoli Perzijance i doslovno, da se posložimo onom biblijskom, ne ostan od njih ni jedan jedini. S obzirom na to, perzijski pohod je propao, a jedna zanimljivost je da je grčki kurir Filipid otrčao prenijeti vijest u Atenu, trčao je 42 km i donio u Atenu umjevši na usnama s povikom pobjeda. Njemu u spomen od 1896. na olimpijskim igrama se trči maraton, koji logično traje 42 km kao i od Miltijada do Atene. Sad, neupućen netko bi pomislio da je smrću Darija prvog i velikim porazom završila opasnost za Grke. Oni se mogu opustiti. Wrong. Sin Darija prvog, Kserekso, pripremio je novi pohod na Grčku koji je počeo 480. godine prije Krista. Samo godinu prije grčki polizi sklopili su savez, a Spartanci i Temistoklo zajednički ratni plan. Temistoklo je smatrao da je prihode od sebe trebalo uložiti u gradnju Trira, brodstva Leda Vesela, ali o tome nešto kasnije. Ksereksova vojska krenula je kopnom i morem, prešla je Helespont gdje se dogodila jedna zanimljivost, to jest Oluja je razbila njegov most, pa je Kserekso naredio
svojim ljudima da bičuju moje uz riječi o gojka vodo naš te gospodar ovako kažnjava jer si mu nanijela nepravdu premda ti on nije učinio nikakvo zlo. Kralj Ksekso preći će preko tebe, htjela ti to ili ne htjela, s pravom ti nitko od ljudi ne prinosi nikakvu žetvu kad si blatna i preslava rijeka. Izvor Herodot povijest, stranica 550. Dakle, Kseksovu vojsku pratila i velika flota od 1000 brodova. S Grcima se sela u Termopilskom klancu. Perzijanci su imali mnogo vojnika, a Grci pak samo 6900. Zapovjedao je njima spartanski kralj. Međutim, dogodila se velika tragedija. Grk Efialt izdao ih je i pomogao Perzijancima da zaobiđu klanac. Pritom su hrabro poginuli Leonida, spartanski kralj, sa svojih 300 Spartanaca i 700 Tesijaca. Oni su svi poginuli i još do danas su ostali simbol hrabrosti i domoljublja. Nedavno je snimljeni film po njemu 300, ne znam jeste li ga gledali, ja osobno nisam, ali sam čuo za njega. Nakon poraza u Termopilskom klancu dogodila se još jedna važna bitka, a to je bitka kod Salamine. To je bila pomorska bitka i još jedna velika grčka pobjeda. Dakle, kako je uopće došlo do te bitke? Tako što je vješti Temistoklo izvijestio Kseksa o povlačenju grčke flote na obale Peloponeza. Ksekso je nepromišljeno napao u uskom tjesnacu gdje se perzijski brodovi su se samo sudali i nije bilo nikakve koristi od njih, a grčke trijere u kojih je Temistoklo uložio prihode od sebe su uspjeli sve njih uništiti. Nakon te bitke, godinu dana kasnije, 479. prije Krista, dogodile su se još dvije velike bitke, kod Plateje u Europi i kod Mikale u Aziji. Grci su doživjeli nove pobjede, ali Perzijanci nove poraze. Sparta i saveznici su se protivili nastanku rata, ali Atena i njezini saveznici ne, te su osnovali Delski savez, to jest Atenski pomorski savez. Sad ćemo malo s vojske preći na političku situaciju u zemlji. U to vrijeme u Ateni je jačala konzervativna aristokratska struja koju je predvodio Kimon, igrom slučaja sin Miltijada, velikog generala i pobjednika kod Maratona. Godine 469. prije Krista Kimon je pokrenuo pohod na istočno Sredozemlje, porazio Perzijsku flotu i oživio veze s Bliskim istokom i drevnim Egiptom. Međutim, nije se zadržao dugo na vlasti jer ga je zamijenio naraštaj demokratskih vođa koji su najvažniji Periklo i Efialt. Što se tiče samih grčko-perzijskih ratova, 440 godine nakon novog perzijskog poraza kod Cipra uspostavljen je Kalijin mir. Perzija je izgubila Helespont i vlast nad malobrojnim Grcima, odrekla se grčkih i jonskih gradova u Maloj Aziji te trgovačkih puteva prema Crnom i Egejskom moru. I sada pri kraju ovog videa, da vidim koliko mi je već 9 minuta, malo smo pretjerali. Sad ćemo još nabrati najvažnije posljedice grčko-perzijskih ratova. Pogledajte malo slike, ovo je slika Filipida ili Filipida, Maratonca. Ovo je slika Kseksa i Perzijanaca koji bičuju Helespont. Ovo je, kako bi se to reklo, prikaz bitke u Termopilskom klancu. Kao i ova slika. I ova, čini mi se. Ovo je Kimon, prikaz Kalijinog mira, isto tako. I sada dolazimo do posljedica. Već smo spomenuli da je nastao Atenski pomorski savez u kojeg su ušli mnogi grčki pomorski polisi. Kao i same Atene razvijali su gospodarstvo, a naposlije trgovinu, pomorstvo i obed. Na čelu saveza bila je Atena, a polisi su bile republike.
Atena je postala velika pomorska i trgovačka sila, doživjela je velik gospodarski uspon i zagospodarila trgovinom u Egejskom i Crnom moru. Sjetit ćemo se da se Perzija tih puteva odrekla Kalini mirom 449. prije Krista. Procvala je atenska demokracija u ime državnika Perikla. Grci su sačuvali svoju slobodu i obranili se od Perzijanaca. Ovdje je jedna napomena. Grčki polisi su ostali ujedinjeni samo dok je trajala neposredna opasnost od Perzije. Nakon povlačenja perzijske flote opet su izbijale stare suprotnosti. Kao što sigurno znate, Grci se nikad nisu ujedinili u jednu državu, Rimljani nasuprot njih jesu, a to je već neka druga priča. Važna posljedica je to da se razvilo državno ropstvo. Mnogi su Perzijanci zarobljeni tijekom grčko-perzijskih ratova i postali su robovi u grčkim polisima. Mnogi su radili na obnovi spaljene Atene. Slobodni Grci, posebno Atene, zbog europske radne snage, mogli su se baviti intelektualnim aktivnostima. I sedma posljedica, Atena je postala vodeći grčki polis u kulturi i umjetnosti. Razvila se drama, tragedija, poznati su Eskil, Euripid, Sofoklo. Još i danas srednjoškolci u prvom razredu čitaju Antigonu kao lektiru koju je napisao Sofoklo, neki kralja Edipa i tako dalje, Prometeo od Eskila, Elektru i Medeju od Euripida. Razvila se i komedija Aristofan je najpoznatiji predstavnik lirika, filozofija, arhitektura, hramovi na Atenskoj akropoli Parthenon, Erechtheion, kipa Aristodela, Fidije, Mirona i drugo. Na kraju krajeva nije uzaludna ona izreka: Rim je Grčku osvojio oružjem, a Grčka Rim kulturom. S tom izrekom završit ćemo današnje predavanje o grčko-perzijskim ratovima. Nadam se da vam se svidjelo i da ste nešto naučili. Ovaj put nisam pripremio nikakva posebna pitanja, ali nema veze, sigurno ih ima na internetu i tako dalje, to ste u 5. razredu učili. Do sljedećeg susreta u nekom novom videu, lijepi pozdrav!